أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أرى مسيب جل بتدبه سلمنا ونسلمنا إسلام أرى mitoro Allah subhanahu wa ta'ala baraji ko woni e sappo sakkitoron ka suma yedo e Allah subhanahu wa ta'ala yedo en wa kazalika mitoro Allah subhanahu wa ta'ala yo jaban en korka kan yo newnan en ko heddi ko haray hande ko yedden andin tingol ka kikide do ko fi rôle sonnabe ben e der ka dinal islam do sabu hino wodi sikkube wonde sonnajo on kanyum haray ko yo defutun o lawja aw haray o mara golle e der ka dina l'islam do ma dum o gasata wonde piji buy haray bangine dum nonde wonde haray dum don ko faamu faljere kon haray do e dum inshallah haray mi do weltano jama on fo inshallah taala mi weltano haray neniraɓe go haray waɗanɓe moƴƴere molnande haray kadi ɓe tori en du'a wonde ɓe sella eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi Allah dikkimɓe haray Allah subhanahu wa ta'ala ittanɓe kala nawnare allahumma rabban nas muzhibil bashi ishfi anta shafi la shifa illa shifak shifaan la yughadiru sagama haray si ɗum ɗon feƴƴi no mi wiri noon haray yewtere men den ko wonde yewde ko fi participation sonna ben e o do dina l'islam haray ko duwaɗen faamude bila fewndo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam premier hewtugol l'islam on makkatal mukarram haray ko o debi ɗon sonna ben heɓi ton rôle kisan ma ado sah l'islam on sabu hidon andi nene Khadija radiyallahu ta'ala anha sonnaɓe nelaɗo ɓen ɓe yadayno e nelaɗo kalumo e nder ko ɓe yadata kon ko e nder ɗum no ɓe yiri nelaɗo no gollirano ɓe hooli nelaɗo donc ɓay ɓe hooli ke nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kamɓe tigi nene Khadija tawi hiɓe suweti yo nelaɗo jombuɓe malgré âge buy harno hakkude maɓɓe duuɓi heewɗi sabu hari nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam hiɓe mari duuɓi terlen nogay e joyi nene Khadija on sahi no yara terlen duuɓi capanɗe nayi kadi waɗi ɓe heɓani nelaɗo geɗal ɓe buy kono hara enen ko ɗum falɗen ƴettude e on leçon ɗon ko wondema no jeeya e ko ɓanti l'islam on jawdi nene Khadija ni ndaro en suratu duha ka sarhu maggol kalla wi alam yajidka yatiman fa awa wajadaka dalan fada wajadaka ailan fa aghna wa wajadaka o tawma annelaɗo ailan ko a baso fa aghna o alɗinirma jawdi nene Khadija ɓay nelaɗo sallah sallam jombi nene Khadija jawdi nene Khadija ndin no jeeya e ko utilisano fiyo oɗo l'islam daro no jeeya e ko walliti nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam donc hiɗen faama ɗon wonde sonna ɓen rôle maɓɓe on ka dina ko ado hay dina kan darade sabu Khadija oɗo nelaɗo sallallahu sallam gollanimo donc yilti sabu ko nelaɗo jombimo kon ça a donné une très grande importance dans notre religion donc walliti dina ka moƴƴa ɗon haray hiɗen faama wonde sonnaɓen ko rôle jano woni ko ɓe joyi ɗon ɓay ɗum ɗon feƴƴi kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e nder ko ɓe sento kon ka fammere ɓay woni tawi dina kan qur'an on fuɗɗike jippagol e maɓɓe o debi ka badu ul wahay premier contact maɓɓe kamɓe malaikajo on ɓaɓe huli ɓe dogi ɓe arti ka suudu ɓe wi zammiluni zammiluni dassiruni suddelan ko nene Khadija ɓeygu maɓɓe wonno ɓe suddude haray o remonta ɓe moral on
lando ko hundu wadi nela sallallahu be maki khiftu ala nafsi ya khadija mi hulani hore an yo khadija to tawara jinna fala mala nangude ma kandi ma antuka mi huli parce que mo wowi yahude ton mi jodo mi mijito fi Allah goddum denjinilan jonnon hare arabu be mbawdo si be huli ko be arbe suddo do kadi ndare rôle sonnajo nene khadija ko honno be makan nelado be maki innaka la tasilu rahim hibe mantude taw modi mabbe be andintina modi mabbe ngorgu mabbe ngun be yetobe no wonde Allah hoynata be tampintabe innaka la tasilu rahim hida jokki enda wa tahmilul kal hida ronditano yimbe be problem ji mabbe wa taksibul ma'dum hida gera kala ko yimbe be ronki an hida gerde hawawa hunnangol dun no e moƴƴereji be maki la yukhzika Allahu abada Allah hoynatama few o tampintama dum do woni ko nene khadija yetino ne laado sallallahu alaihi wasallam remonti be moral on ha ne la sallallahu alaihi wasallam continue non ha wahay on woni stable donc be andiri ni jon be woni annababe tay jon ko qur'an woni jippade mabbe qur'an arande anduda no jangi ila on say ha hande ka wonnen do kade yi rôle sonnabe donc wakadhalika si feƴƴi ɗon ari sahaba ɓen no ɗuuɗi moƴƴande wonno ɗum ɗo ko darsu daɓɓo exemple ji no heewi sahabiyat sonnaɓe no woodi filliɓe hadisaji bus wono karmokojo meɗen go himo répertori waɗi deftere rewɓe wallitiɓe ɓen e kaɗo diina o fuɗɗori sahaba ɓen ha ka fewniɗo hande o windi 15,000 femmes sonnaɓe guluji 10 tawɓe ɓeɗo fop ko tawɓe rôle ko ɓe waɗi kon e kaɗo dina ko remarquable ko hunde extraordinaire donc ɗum ko welo mola nango wonande ono neniraɓe wa kazalika ndare ɗo kala ka yiɗon taw gorko wallahi gorko o yeɗɗi foti ko jawdi o yeɗɗiri foti ko diina l'islam o yeɗɗiri foti ko kala ngorgu ko gorko jogi taw o yeɗɗi net wallahi so yurni ko on tawa debbo no ɓaawa ton tawa sonnajo no ɓaawa ton sonnajo dari ha o yeɗɗi konko o yeɗɗi ɗon kanko gorko imamu malikin imamujo mo anduɗen on ka mazhab imam malik kanko imam malik baabe makko accuno ko aliyatimajo ko yummo makko ƴetti mo prépari mo ɓawoni o fuɗɗike wonde suka sagal ɗuɗo ɓe ƴetti mo ɓe makani mo izhabu ila rabi'ata ra'ayi fata'allam minhu al-adaba subhanallah yahu ka rabi'a jangoya taw e jungo makko needi imam malik seni ka rabi mawɗo no madina no wiyeteno rabi'a mawɗo moko bajo andirano ɗo needi bon imam malik seni ɗon jangineedi duuɓi ɗiɗi si ɓe yehi noon ɓe fuɗɗoye jangude e ko yowdiri e qur'an e diina luttuka kan 2 ans hiɓe jangude needi ka rabi'ata ra'ay ɗum ɗo ko hombo naɓi ɓe hina dey baabe maɓɓe ko naɓi ɓe ton ko yumma maɓɓe kamɓe imamu malik donc fi e wasude juutingol ndaare ɗo hande enen baba ɓen hiɗen andi golle meɗen ɗen ko yahugol ɗaɓɓa kalsi arta ko neneɓe wonde koye paykoy bimbi ñalorma e kikiɗe so yiɓe wi si on tigi heɓi debbo moƴƴo haray Allah wallimo debbo moƴƴo on no duwa fuɗɗorgol tataw himo jangi qur'ana o français o par ce que on ɗon o walla paykoye makko waɗugol exercice o wallaɓe kadi ɓe janga ka qur'an no woodi galleji hewɗi échec maɓɓe on ko fuɗɗi ko honɗum ko par ce que tawa sonnajo on o janga on faami si sonnajo on no jangi tawa ɗum ko moitié probléme on hara iwi donc neniraɓen hara ɓe mar rôle molanaɗo yoniɓe ko kamɓe woni premiére école ka ne'ugol pay koykoy ka fabrikugol ibnu adama ɓe yeɗɗuɓe ɓen ko nenejo woni premiére école o woni premiére de chose nenejo pay kundeno ente kañum e nene mum wondi
kanko adoto mo janginde piiji fow sipay ko non naɓe ka wiyete ton hadana ha naɓe école ka boboɓe naɓete ton donc haray kono falɗe wiide ko en andu wallahi neniraɓen ala hay nokku kaɓe accire e kaɗo dina islam haray koye watta ila fota e ɗum worɓe falteɓe yawitagol ɓen sonnaɓe muɗum ɓen ma sikka awa haray hinaɓe hunde e kaɗo dina ma sikka awa kamɓe ɓe landitoytaki hay hunde haray ko fayara non sengo ka kelle fuye ka wiyete kon attaklufa gorko e debbo no fota ter ɓe fow ko ɓe helli faaɓe ɓe fow ko ɓe landitete kon ko gotum famen no moƴƴa yewtere hande na goɗɗo wiyoɗo janngo mi wi gorko e debbo no fota piiji ɗin fow la mais sengo ka helli fegol ka fawegol piiji ɗin ka Allah gorko e debbo no fota ko gorko on fawa kon ko ɗum debbo on fawa gorko nam ko wagtuji jelu fawaɗa ko jowi debbo ko jowi fawa gorko nam ko sumaye on ko horta balɗe jelu 50 debbo on ko ɗum horta gorko nam qiyamul layl ko watta kon nam debbo on ko sifa ɗum waɗata zakka gorko hiɗa mari jawdi hihi ko jelu ittata haray ko 2,5% debbo on ko ɗum ittata simo mari jawdi etc ka dina kala ko anduɗon Allah no fawi gorko on himo fawi ɗum debbo on hasaho ka helli fegol ko non on faami ko wontun sengo ka fawtagol Allah wi ko gorko on jogiti ɓoggol ko wiyete dewgal ko gorko on jogiti ko wiyete dépense ko ɗiɗo kono ko lutti kon piiji ɗin ka fawegol ka dewe ɗum ɗon yimɓe fota ter bon haray ka darnugol yewtere nden ɗo ko juste petit rappel fi en watta yilata e néglige neniraɓen yoɓe jangu yoɓe wakkilo kono haray ko hono woni tigi tigi lasili nde yewtere ɗo ko landale woni ko hewtimi ɗulle haray ko musidɗo men go o wi ɓeygu makko jangi ha joni o ani par ce que ɓeygu makko fuɗɗino jangude ɓe ala e famodirde ustasi ɓen détourni haqqilleyaɗe haray debbo on ko ma o janga imma noon ko modi makko jannatamo ma ko nokku go jangoyta kono hino ella on ka wonɗon neniraɓen accon hakke onon kadi konto defoji ɗi woni no wodi neniraɓe bus wallahi hara modi maɓɓe janga bi basira kamɓe Allah moƴƴo e maɓɓe okka ɓe tan ɓe heɓa ustazujo ko woni ɓe jannude ɓe faama kaɗo dina islam o liyayoɓe gollitir dina islam on ɓe ɓeyda ɓattagol modi maɓɓe teddinamo hollamo ko hiɓe añudemo o jaka dungi janga o hay bi basira hay tattaliw wonde o waltoɗo waren hay o wetora hay subaka o yata a faami yawo on tigi yejjitino ko oɗo woni ben fayɓe muɗum ɓe yejjitino ko oɗo woni jombuɗo ɗum o yejjitino ko oɗo jogi ɓoggol dewgal makko hande kadi o yawo on ɗo ma o sikka sa Allah yiɗa on ɗo kanko tun Allah yiɗi ɓay kanko o jangi ɗum ko erreur molanaɗo ɗum ko erreur molanaɗo si goɗɗo jangi sonnajo ha tawi ko yo o yawo modi makko wallahi hara o jangali haray o faayu few haray yo fuɗɗito jande makko nde ko ya jangu ha yurmeɗa modi ma ko o jangali kon hollamo berko o jaɓi wo ko o anda kon fi kala nde ganno wari kadi worɓe mawnintiniɓe a sustaɓe wolande famini kañum nadimil islam non a janga ko ma o janne donc haray ko en watta yila onon neniraɓen jangugol mongol fa biha wa ni'ma no moƴƴi fota kono noon haray hina ko yaworo modi mon sabi Allah e nelaɗo yandi hina yo minimise modi mon andi ton hande si Allah subhanahu wa ta'ala walli on jangi hanki hari onon kadi on jangano ko on majjuɓe on faami har ɗon wonno on mara gandal Allah moƴƴike mon haray ko ardingol tun hakkil andi ton kami darnata haala kan ɗo wondema hay hunde an sonnajo on a landitoytake fi ko modi ma bonni few koko bonnuɗa ko landiteteɗa par contre kanko gorkon o landitete so o jannalima so o waɗali haqqiji maɗi an noon fi ko o bonnata ɗum to haaju ma suru so jaɓi jangude tammiye so jaɓali terto dumo e hoore makko ta yawo mo few ko modi ma
haray ko ɗum ɗo marɗen ko yewten ka kikiɗe ɗo inchallah. toro Allah subhanahu wa ta'ala kala kan nde ɗo yewtere hewtoyi yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu barke e gandal ɓen ɗon woni ko sonnaɓe woni ko worɓe. en torki Allah kala ka ɗum ɗo hewtoyi si yawreno ton yo Allah itti yawre nden hakkunde maɓɓe. yo Allah subhanahu wa ta'ala newnu onon neniraɓen e menen teddodiren hara kono haniri noon ya rabbal alamin. sappo sakkitoron ka suuma heɗo yo Allah okku en barke e baraji ko woni e muɗum ko yo okku en force wawen juulugol no haniri noon inchallahu taala o okka e laylatul qadr o jaɓana en o wanna en sabu ko naaden aljanna. ya Allah kala partage nde yewtere ɗo Allah mi torkimo Allah naadumo aljanna bila hisabin wala iqab. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin.